Syukur dek keajunan Allah, senang bunga jember. Ya Allah, keun ngabesakin tanteretan pada bersehat, selerana pada order, cek bunga. Nah alhamdulillah, makanah odik taretan ya lam tunya tingkel tak usah cungecungan, tak usah gumpalanggungan. Alhamdulillah. Mun karokeng pola nakala genteng Roma tina tak usah pahles mules tabu. Mun karokeng polan kala soki tina aja pah kaja sampai setruk. Paham iki? Coba ada rengge akalenjer kama sakewa. Mun tero tahu argana beres, argana sehat, argana jemper, tunya da argana, bini serak tinda argana. Nak foto na se ke mesok ke, si tak makan tak elorong da argana teh. Mulai pakani infusnya boleh ke ni masake. Benih yang tak ndi mololon saja lerpate masake orang soki orang banyak tunyana tapi mun ben Allah kadung tak iparingin sehat tak iparingi beres apa boleh se tenggeng se pote halah aing tak masuk teh ampu maduk infus ngerti ngiding empon jak pot repot kakak guleng berintar muitamu yang ganjep kama sampai ni kalah nyalam lho pun gak bisa gula tak antara nginum bebelang hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sakina alhamdulillah. Makanya Kanjeng Nabi ada bu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tak ngabese petenah seronjeng sepentet. Allah tak ngabese potongenah polana tempu otak berkoros sekali, tidak ada nilai apapun di sisi Allah. Jadi saya lempo tak usah ud belautan ke saya koros jaro masa kok mapokok pada lempo. Dua apa cek kerepakan lagi nak olak dek kami antara eka sarasara. Paham ikin? Wala ila suarikum. Allah tak ngabe sebulan genteng tak genteng, tina makilang celeng nak sampian kan. Tak usah apa genteng nak gula kapi. Tak usah re-erian. Alhamdulillah, genteng tak genteng tidak ada nilai tambah apapun di sisi Allah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Senilai Allah becek tak becek na atena ariya teh. Alhamdulillah. Tina makere gunung nak nong betok letak ring pungkalatan de abuna. Mun angdi ate becek insyaallah make lakona tanah ngabecek make lakona matan becek make lakon kopeng ngabecek insyaallah kopeng epalebur ngiringakin pamosan Quran insyaallah pandangan mata kita epalebur seneng maos Al-Quran epalebur seneng ningalin saleran para ulama. Alhamdulillah insyaallah make bengkong seneng juk toju pangajian enje benih paneng eneng eludruk ka iya teh. Mun ateh kadung becek insyaallah make lakona angkuta fetena becek nikah jaminan dari Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kengain wahai taretan rengko benda tengah dalam jasad kulaban sampean boleh teking sekapal tebun Kanjeng Nabi mun teking sekapal jer becek kapi lakona mun kadung coba sesa kepal jeriah naudzubillah min dalik caca nak poton puju enje acum palet teh enje deg ulah tak tahu cak turun puju enje dah puju lamate lambek roya buah kijeu tiah
Allahumma sholli ala Muhammad. Polan turun pujuk pahlap mahelap king puduru. Abang ki jareng kadang pondok pas tak ngaji polan-polan turun pujuk lap mahelap ting mulai gendeng tak tahu apa. Pada menjelente king tak kowe seromu rok ruah. Beni king apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Ala wayal qalbu mun teking kiri fokus make lakon ajri ate makana inilah intinah guleban sampean tapang ki along polong samangkin panika tretan eston ada pole parlon ayo pong-pong tatemu pong-pong tapangki pong-pong ki bisa along polong de pada santak pangaterona terote tereng bajra selamat dunia akhirat. Ayo merupakan kewajiban kita bersama untuk bisa saling mengingatkan, saling memberikan nasihat satu dengan yang lain. Beni gula becian ben sampian keng letepak kabagiina naku emik parlonah untuk gula ben sampian kapi alhamdulillah. Makanah teretan kunci dan segalanya adalah becik tak becik aten gula ben sampian insyaallah. Muka-muka tapangkinah along polongah sarang para alim ulama bisa teti tampeunah ate guleubeun sampean sekering, bisa teti tampeunah ate guleubeun sampean sepeteng calemutan. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na wa bil batanil khala wa qiyamul lailin wa tadarru' fi sahar wa mujalasatus salihin al fudala. Searoma saandi ate kering mara pong-pong hi pada beras pada sehat tuli tampeun tampeuna kempang nomor situng palebur maus Quran mun bisa ker-peker ben maknana mun tak tahu saya mikir maknana ya cukup palebur maus Al-Quran niat mator ka Allah niat nyuun ka Allah nyuun ka belesen ben ridana Allah nyuun pangaporana Allah alhamdulillah. Mita bentek tagali na manusia samangkin jering Quran takar ambung bade jendela tadi rengkuk nakuk sakali. Ya Allah fita benteng lambe cerita rengkona panika make ngaji nah akal kelkol kak tafrem kak bu talabu tapi mereka cinta Quran. Mun gula ki kana ngabesakin teretan beule tatangkeuh ya Allah setiap Ramadan umat Islam agurung maca Quran mari duhur tak aja sakece Quran bi lebih malam Jumat ya Allah tada Quran ambung samangken subhanallah nyuwun sapora Gusti Pangeran kabuleun king da diricik sarar terong ini ngakin mausan Quran iroman tatangkeul malarat mak malarat ni kesatian tiaki coba abah coba sampai bengatuan yang alam kubur sosa cereng gara-gara korang kepedulian dari nak potona mi itu poton cereng ngurus aban tibi lah tak tahu ya Allah ni kebelet saya paling raja ketika Quran latai pasapa ketika Quran latai kuk takuk sekali ketika Quran latai dering nyarbi na'udzubillah min dalik daerah magulaban sampean saya dua jemper bahagia daerah saya kempang ngaudi daerah saya sekena ibadah mulai jauh dari Al-Quran na'udzubillah maka dah toreh tambahin aten pong-pong tatemu benih kikir mak kain tepan pegel ya ya Allah ringko berdatang mulai lambe mulah saya toto kun pakun alal pancet wal ta'uba sekali pola samangkin panikah toreh teretan umur guluban sampean keresa kecek nong semiru tsunami put sebut apalah tak usah sebut intina parlonah mun Allah kadung gasokan tak ada teh 2 menit berkah pada pola
mula pengka minta tahlilin minta Fatihain ki odi tak bejeung lah helu ra helu yang cermat sekali ontong engkau kita yang kat malaikat maut cenun dai kelenjeri ka pingkal cekel ya deun gula mun ka tetangga jompo ka sarang terangan bae pengomoman ka tetangga ting bade tahlilan mun ki pengko sampai satia kita ndak bejeung jelo bang longkok mun kok tak nyenter mun pegka mate tan tahlil nabi engko beni-beni kengke tak anden keng mak le anu ka ruwa tereta duh ya Allah gula ni katunya akhirat beni yurus karo kang ku abek tibi lah kon tetangga yurus ka gula tereta ting tepak tetangga cengkal katok pangkona tak ada ieu mangkeun le totoa Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah makanya tore muntero gulbeun sampean jek lajek tot patot odi sesuai kalaban kausokan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kengai engkau tak nyipta jin ban manusia kecuali kangku ibadah kangko tugas ero setong nika ibadah gulbeun sampean ka Allah king berat teretan makana kangku cemang gulbeun sampean odi ibadah ayo patepa aten karena nika komandan karena nika pusat karena nika sentral ate penikah mun ateh odi insyaallah make tanang odi make sokon odi masa isena cetak kapi sampai kata kota ke odi kapi alhamdulillah lah situng ayo kembalilah ke jalan Allah kembalilah ke jalan lalampan seampun contohakin Gusti Rasulullah napa kita hidupkan kembali kita gaungkan kembali kita gemakan kembali Al-Quran di rumah-rumah kita ayo pecinta guleben sampean ke Quran tina tak usah ngatama kita luari hatam petong hari tina cepet gelu lah setahun hatam di ikor sebenarnya ku gengku maca Quran tak usah salamper teh benari setengah lemper korjek paparehi yang lebih ngumpul setak terima mu temui luar pacet ya siapin biko lah pola pada nak potong dari panas hari Allahumma shalli ala Muhammad nomor 2 wabil batnil khala muntero paling na odi ateh mak letak tanpa tak sampai katopan belit letak cek mati na ateh marah coknya banyak adaan mau galung yang ka ai pas tepak kasati awal suwel wah beri prasmanan deng ko beune tengah njeuk lo berek narik prasmanan njeuk pacu kok ni tompok be pas tompangin nasi di atas njuh ya Allah ompakna beuni telo keriki palema kok ya Allah pas tak bentak aten cek saja ke omong kalung beri deureun tak kera derebu aburu nika penyakit cek nurutin karepan nafsu benyan macam-macam penyakit semakin asam lambung kau saborong kalir sakece satruk sakece panas celep sakece darah tinggi sakece jantung arwah kuncin setong cek mak tamak mun nemu deureun ya Allah apel-pel tekar dengi dengan tekar sakit tengen-tengen nah tak ning cekeh lu jek sek tenggang du pereng ya Allah payero ben keungan merongki ngagui isa pendek pangening cekeh jek palep-kelep pun wai kun mireng langsung mangkat ada Pak Kasidratil Muntaha pengkah aduh sorok lima beres dia mah udah sampai tawang kiwan ke Ali Salim bujur ulanya apa saya ajunan kiai alhamdulillah ki mufid pensiunan tak pati cek beres panci dengan micek saya ki mufid alhamdulillah tince tak ngobu ka penyakit kok wajan gula je kejaki hutan keng teroni ngaten kula nyon ada bu pon apa kuncin mek panjenengan mik sehat nomor setong
cek karuat urusan apapun kita lebih parlonaan di Allah dan Rasulullah. Kita memburung saja urusan ke Allah. Latinin sapatot salaja kesesuai dengan kemampuan kita. Selebihnya setak mampu na abe pasrakin ke Allah cek pakai ke imam boleh. Saya nomor 2 kiai nyuona maaf benih keng moro ke ayunan abdina. Mana bita pangki nangai pengajian bende dan esai ketika itu senga cek lantor. Jadi beda ko nus beda ko odeng sakater arasai cek sampai lantor. Ngiring lalampan resep Kanjeng Nabi saos ambu sebelum kenyang ka itu saya fokus duh cering tak bisa mon lah wala sangat nyaman ke letak kak dinton saya kebayi penyakit. Alhamdulillah. Nomor 2 bagaimanapun kita panika kotu abri jatah ke abe kanggo istirahat. Jadi pala tak bisa istirahat siang malam sanajan sajam 2 jam pak istirahat. Fa inna li jasadika lahaqqa. Jasad kita punya hak untuk diistirahatkan. Cek lah pak melolo. Kadung kao deki patak ningangkui. Alhamdulillah. Jadi kunci saya nomor 2 teretan kaangkui jadi becek ben fokus abe aja danakin odi. Sabab mun odi gula ben sampean becek benih karo gula ben sampean si ontong pecre bengatuah ma aja ilmu kopur milo punga milo seneng. Alhamdulillah. Maka tak ada teh holan ngari apa nare punga bengatuan teh. Munak foto najak lajak cek becek aja geh ka ibadana lebur maos Quran lebur maos solawat lebur nolong eta tangke ngistokin oncengna bala tatangke nikah secara tidak langsung guleueun sampean ampun mapunga banget wah nang alam kubur bi lebih emak embu mbah juju aduh monceng ngoreng ngari bila cek sama tehana banget wah ngampuk ngonceng ngampung ki ka oncengan. Alhamdulillah tore. Saya nomor 3 wa qiyamul lailin. Mun guleueun sampean terojek laje ketot patot odi sebagai kabulan Allah. Bahkan eka kempang odi mulai dari urusan ibadah sampai ke urusan rezekina tapi pamalarat bi Allah hidup kita dipermudah oleh Allah. Kalau toh ada halangan dan rintangan Allah akan turun tangan memberikan jalan keluar. Solusi Allah yang punya carana wa qiyamul lailin palebur asojud ke Allah nang tengah malam kabudi jeula metem heuy duh jeula tahu mulai lambe bila tak paju selangi papolong pen malam ngalak satente tekertopo lating sobu adan hayya ala salah as-salatu khairum minan naum pakikir doa pula adon ikaton ki kau letung melolo cak bila enpah ngak pergem duh cocok ya Allah paham kinun artinya nomor setong ceknya banyak asaren bi lebih malam ketika reng Yahudi reng Majusi reng Nasrani pada nyedekapi ayo boleh ben sampian ceke bangkit antri dek keajunan Allah. Alhamdulillah karena panikah keistimewaan umat aku Kanjeng Nabi penting ben umat lain. Nah ya ayyuhan nasufsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Palebur salat malam bentebun Kanjeng Nabi dalam keadaan orang lain tepan tedung sereng lain Yahudi Nasrani ben Majusi tepan nyede anganga kapi umat Islam umat Kanjeng Nabi saya beriman bangkit munajat asojud ke Allah. Alhamdulillah boh nih kata retan kor bisa nggak nikah sebelum Kanjeng Nabi tadkhulul jannata bisalam sok masuk kakek ke swarga dengan aman damai dan sejahtera tada alangan teh make malaikat ngise. Alhamdulillah palebur salat malam ayo mulai deki
tak napa sampian mari salat isya asaren ya toreh kala berniat engkau deki kol 12 kabudi engkau ceukeun salat sunat 2 rakaat salat tahajud keng termotor ka Allah penting odi banyak parlo sampai kapaten nah pas penta ka Allah tengah malam kabudi mari assalamualaikum silahkan wiridan sakateur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim mun bisa beliin sampai pan berpan kali pas angka tanangah motor ka Allah ya Allah abdinah ya Allah sareng keluarga benak potoh bengatuah rukuruh tantretan beuleuh nyuuna bajra salamet dunya akhirat papolongakin swargana ajunan kalaban rahmat ban ridona ajunan kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup pamator ya Allah saka dintoh al-Fatihah tak lemah tak lebeng ka ngajak peredung barung pekertaan mau bener tatangkeh penter acara ramah serotor motor ka pangeran ngak jadi tengah malam kabudi tak tahu tak kira kelenger tahu saja ngelanceng teh tahu sangkui ca Arab jagayang kui ca Arab udah emak duh muntuk lesa 2 bulan mulai ruah pangan kui ca Arab marara lah tak usah ge malah ge iya mun saya lemampir make ngan kui ca Arab engko para jaje mun ya ada ni emak duh ya lain model kan mun apa lain teh Allahumma sholli ala Muhammad. Gila ramathura heuy. Ya Allah terima akin ibadah abdina. Nyuona sapora akin saja salatu sabtina. Nyuona Gusti abdina keluarga anak potoh beungatuh rukuruh tantretan beuleuh. Nyuon papolong akin swargana ajunan. Cukup pamator ya Allah Al-Fatihah. Talamar. Duki yo kira de masih arbek Allah. Paham? Dia kesan nomor 3 paham engki wa tadarru fi sahar kuncinah muntero nampakna ateh male ate beres male ate jember male ate tak libur salakoh tak kempang sosa male odi mang nyaman rasulullah jek lajek tot patot tidak ada masalah satejeuna dalam pertolongan Allah dalam perlindungan Allah carana deu remah wa tadarru fi sahar palebur ngadupok kalebur nangis palebur tormator curahkan saja perempegan ke Gusti Allah bekto saur bila para soburo sampian korobun embi elang ngapepe senangis sagingging kalau kadeja coba tangisen abek guleban sampian parika ke Gusti Allah coba mulai deki malam tinggal jabi tabit teretan mun bisa kebayi wiritan ban malam kuleban sampean berusaha dek remah saya bisa nangis ke Gusti Allah setiap malam saya paling bagus mun para sobu mun sobu pokol 4:30 rakirah pokol 3 para setama 4 kak ruas saya mun nangis ke Allah ya Allah bebein ke Gusti Allah perjuangan kinteretan king saya ngajak tengin-tengaki make karo nangis mbah malarat teh malarat ni sampian ja make gula mun tepan katopan belit tak retos gentos sakit tak gelem nangis makana ben Kanjeng Nabi balein karena nangis menika malarat fa illam tabku fatabaku mun ben tak bisa nangis marah gaya heluh ngis menangis tormator sebab ngongak ngerak-ngak roh heluh alhamdulillah ya korja ring sampian tormatore compon tak kok sampai metak nyaman kata tangga deki pagingging pangelak teman nyaman nah laonan relere nangis ke Allah alhamdulillah nikah insyaallah kecelak ban saja doa pernyuunan gula ban sampian seiyatoraki ke Allah mun ibarengakin kala ben nangis ke Allah insyaallah hosok teritan alhamdulillah saya nomor 5 wa mujalasatus salihin al-fudalah
muntero andi ateh jemper muntero andi ate beres pabelur lebur apolong ben para ulama solihin orang-orang soleh orang-orang paratu ka Allah lebih sarang sasajana para guru para kiai kita amin ya rabbal alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mun odi becek atena jamin cuka becek lalakonna seodi pada padang bungana noro seneng bunga reng setena la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Makanah taretan gula mengawali ceramah nang are samakin ngurus abe guleben sampian tibi anapa karena bunga tak bunga na orang sebedeh ialam kubur tergantung becek tak becen guleben sampian. Alhamdulillah. Makanya tuan rumah seraan asmanah cek benyan gele sampian samakin para josokor ka Allah abri kabungaan kasenengan kabungaan dek ahli kubur bi lebih almarhum matrai taiki toreh kabudina cek pasosa pole matrai ben almarhumin almarhumat salaken selagi kita berusaha untuk terus membahagiakan mereka insyaallah mereka bekal bunga dengan alam kubur. Alhamdulillah cara nah dek pole pacek becek lakon gula ben sampian. Makanya kanjeng Nabi mesen fattakullah wala tu'dhu mautakum tang umat sakit pada odi termasuk rengko bener tengah jalani hidup ini kalaban ketakwaan ke Allah paganten takwaan ke Allah paganten bekten ke Allah jaga ibadan ke Allah wala tu'dhu mautakum sehingga cek sakit endeng mati naben kapi ini kapasan kanjeng Nabi derem macaran guleben sampian supaya tak nyakein orang-orang si ampon sete pagenteng lakona karena sateja saya kelako guleben sampian bekal depak karing kubur wa tu'radul a'mal 'alal abna wa 'alal aba wal ummahat yaumal jum'ah tiap hari Jumat beda laporan karing kubur termasuk kapatrai lakona potoh tantretan bele seodi alam dunya kaman potra-potrena matrai potrana beda potrana nikah kamah pancingan potrana sehingga iki ngastete lakon sampian merah biru celeng bunguh bekal depak kabengatuan mun becek lakona sampian bunga bengatuanah nang alam kubur mun coba lakon sampian sosaring kubur paham. Makanya pesan kanjeng Nabi sekik buru nikah karo contoh mak karo contoh termasuk guleben sampian kapi saya nggak ngastete hasil nakin odi. Alhamdulillah alhamdulillah sekali kita bahagiakan mereka ayo kita berusaha kabudi setak masuk sa boleh maka kembali jangan segala jaga ibadahna ke Allah ayo
palebur maos Quran, sholawat, berzikir kepada Allah, palebur nolongin bala tetangga, pabeles panisar kataretan bala tetangga. Ayo insyaallah napa boleh sampai apa teha guleban sampean mak kita apa teha reng kopur melo kencerna melo pungana melo senengah terutama reng sepo sedua alhamdulillah ya mun sempat ngonceng ria paham teh gini ngantar ngartegi alhamdulillah tiap hari Jumat beda laporan kasar mun becek fayafrahu nabi hasanatihim mun bagus berkabar sedepak kalam kopur maka ahli kopur pada bunga bahagia sabab laporin kebagusan kasaina seodi ya le alhamdulillah kompo ya beun berkabar di malaikat wak la mangkat kapon tu pesantren mambaon ulum pira temur wak bedese mangkat de ka miftahul ulum panyepen wak bedese hafal Quran lai tafatah duduh gagak teh fayafrahuna bihasanatihim reng kopur pada bunga seneng polana kaperin kabagusna seodi gagak nih disacek-cek dedekia pai takuk benta tangkeuna beun micek bungana satia lek beda apa alhamdulillah kuk alhamdulillah lek tang anak wak tang kompoi lapal Quran depak kalam kopur abareng kopur sagukeng pah mate pak di sesaleng tamu teh sebunga padang bunga kasambuin benta tanggana sesosa padang sosa tanyakin apa balik mikir sosan kasar gelu aduh tawa tang kompoi tangkap polisi pokok ibu sabu abu mun tak percaya sampean kat mangkat nyosol kasar lah pola sambil depak makanya ngastete fattakullah wala tu'dhu mautaku alhamdulillah dari bunga naring kopur muni kabarin bagus wa tasdadu wujuhuhum bayadan wa isyraka sampai salerana muanah ngacernang tera kasambu ke tetanggana kapi dule alhamdulillah bani paring bunga setia alhamdulillah makanya teritan jaga bater kenceran depak kenceran depak malaikat sama depak kalmarhum matraire mungkin tak percaya sampean jaga kenceran depak sosol mau tak siap ya cek gak malah gak marah penagena apa odi tak cukup gini sembuh biko kolanda mangkat sosolna yasin telo kalih Allahumma sholli ala Muhammad ingki ya ahlal qabril gharib malaikat hadir ka kubur matraib ahli kubur sejauh di levelan bentopoton ambu cek letak merentak boy cek buah mancal matraib dikete bunuh apa malaikat bah tenang berpaketan ahluka ahdau ilaika hadhil hadiyah engkau dan nak beninang nanang engkau ringi berpaketan fakbalha terimalah ini hadiah dari mereka lebih poton ben ketetangkeun pada Apollo ngatorin para guru para kiai bermunajat bersama ke Allah Quran bersama ke Allah bersolawat bersama ke Allah istighfar bersama ke Allah tahlil bersama ke Allah sadaqah la takabitong silaturrahim bahkan ngacih bersama sampai benduana kencer dapat cet edian ekiremakin kabeun inilah dia fakbalha terima ini adalah paketan kiriman di mereka duh tinggal teremahin subhanallah gagak teh hayuf sahulahu fi qabrih kuburna lekeh lebar cumpur ya Allah sampian makanah odi alam tunya cek rebuan tanah lebaran di alam kubur ih iku ada mun bertetangkeun satretanan gung pelenggungan soker taknya apa gara-gara ke bola rebu tanah sacingkol 105 tek wah kuburan lebih lekeh cermat sekali maajen teh patehai dan beden pakar atokar masalah tanah satretanan takin lebeng ka saking bangko si malaikat maut jengkel cekel lama kita ngamal lemreng aja deh Allah wa yunawwaru lahu fi bani karo lekelebar ada bego rak-parak di sateh otomatis ada urunan ada ceng-ceng landuan di sah leke tibi
wa yunawwaru lahu fih, bahkan pernah berenungan. Tidak ada istilah manapun di dunia yang bisa mengimbangi pernana kuburan. Raudhatun min riyadil jannah, jadi taman-taman surga. Pokok seneng jember, jendela seka neraka tutup, jendela seka surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Tak usah ada pak ke surga, kuburan baik diri seneng sudah seperti di surga. Alhamdulillah. Ini kadebu di Kanjeng Nabi empon. Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'asyi. Pak sakema di antara beun kapi mula mate, maka kenengan pamolekna bakal padangakin bi Allah saaredu kalih siap pagi dan ben sore. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Sapa-sapa orang sepacet pacekan siapin bi Allah jadi ahli swarga, tak usah de pak ka swarga gen kuburan pada ben pon bade swarga dari senengah. Alhamdulillah. Wa in kana min ahlin nar, mun pacet mayit panikah disiapkan jadi ahli neraka, tak usah de pak ka nerakana famin ahlin nar, maka kuburan pon sapertena bade neraka dari sarana, dari nyang sarana, santan sesana, rajen seksana. Alhamdulillah. Tore pele tibi kenengan cuman dua, swarga atau neraka. Silahkan anda pilih sendiri. Yang mau ke surga ayo bersama kita, yang mau ke neraka tak rok noroah wang si wang. Wah hindar wat. Moga-moga setuju bangga sepo tantretan beleh benak potoh kita si selamatin samangken iterima setuju kabagusna isapor setuju salah bentu sana bilebi almarhum matrai Pak Asbia bin Asib. Allahumma ufir lahum dzunubahum wa kafir anhum sayiatihim warfa' lahum darajatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Saka intoh para rabu para tretan sebisa ya toraki orang langkongah nyon maaf nyon sapora. Hadanallahu wa iyyakum bil siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.